ndabasuhuje kandi nongeye kubifuriza ibihe byiza mwebwe abahisemo gukurikira Izuba News TV. Hano ku Izuba News TV tubagezaho amakuru arebana cyane cyane imirwano ihanganishije umutwe wa M23 n'igisirikare cya Kongo. Imirwano ikabiri kubera mu burasirazuba bwa Kongo muri Kivu y'Amajyaruguru. Nkuko mubizi buri munsi ntihabura amakuru cyangwa se udushya muri iyi mirwano. Tunabagezaho kandi amakuru arebana na diplomasi na politike y'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari. Hano harimo Burundi, harimo Rwanda, harimo Kongo, harimo Tanzania, harimo Uganda n'ibindi bihugu. Kuri uyu munsi rero dufite ingingo eshatu tugiye kuganiraho. Na makuru yo kuri uyu munsi turi kuwa gatanu tariki ya 15 Werurwe 2023. Hari ingingo rero by'umwihariko mu burasirazuba bwa Kongo. Ingingo turagarukaho nuko mw'iyi minsi umutwe wa M23 n'undi mutwe wa FDLR, uyu mutwe wa M23 nkuko mubizi urwanya ubutegetsi bwa Kongo, ariko umutwe wa FDLR wo ukarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Ubu ngubu rero iyi mitwe yombi imeze nk'iri mu mikino, ya mikino imeze nk'iyipusi n'imbeba. Urabizi aha ni pusi igeze imbebe burya ihita yiruka, kandi utunyamaswa twombi ni utunyamaswa dukunze gucunganira hafi bitewe nuko imwe ishobora guhemukira indi. Ipusi ninde rero? Ipusi ninde? Imbeba ninde? Hagati ya M23 n'uyu mutwe wa FDLR mw'iyi minsi bari kurebana y'ingwe cyane operasiyo zidasanzwe. M23 biravugwa ko iri guhiga bukware bamwe mu bagize uyu mutwe no kushakisha hasi hejuru. Byinshi rero ukaza kubimenya muri aya makuru ngiye kukugezaho. Tukiri hano muri Kongo kandi turagaruka no ku ngabo za Sadeke zaje gufasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurwanya M23. Zikigera hano zari zifite priorite ya mbere yo kurwanya uyu mutwe, by'umwihariko ku mirwano harimo intambara yo ku butaka, harimo gukoresha za drone, intwaro ziremereye bagaba ibitero kuri M23 ngira ngo banaza bwa mbere. Nicyo kintu bahereyeho, ariko kuri ubu izi ngabo za Sadeke zasanze atari ugufa kurwanya M23 nkuko zabitekerezaga, ahubwo zigomba kubanza kugira icyo zifasha igisirikare cya Kongo, kuko hagaragaye ibibazo hagati ya FARDC n'izi ngabo za Sadeke kubigendanye na strategy zo kurwanya M23. Ibyo bibazo ni ibihe? Ubwo ngubwo cyangwa se ubu ngubu izi ngabo za Sadeke zahisemo gufasha FARDC. Iki nubwo byari bikubiye muri ubu butumwa, ariko priorite ya mbere kwari kurwanya uyu mutwe. Ubu ngubu rero Sadeke kabisa nkaho yabonye ko icyari priorite ya kabiri cyangwa ya gatatu ahubwo aricyo gikwiriye kuba priorite ya mbere. Turaza no kunyarukira mu gihugu cy'u Burundi. Ahangaha hashize iminsi havugwa uruntu hagati y'abagenerali bo mu ngabo z'u Burundi, by'umwihariko abangaba ni abahoze mu ishaka CNDD-FDLR ryafashe ubutegetsi mu Burundi, na n'ubu niryo rikiri ku butegetsi. Abarwanye rero bakiri inyeshyamba, bakiri mw'uyu mutwe, ubu bageze ku butegetsi. Ariko muri iyi minsi haravugwa uruntu ngira ngo no ku munsi w'ejo nakugejejeho amakuru ya Guillaume Bunyoni uko bihagaze. Ariko ubu andi makuru ajya hanze aragaragaza impamvu zikomeye zituma aba bagenerali cyangwa abasirikare mu ngabo z'u Burundi bakomeje kutumvikana, ndetse hagaragaramo ibice. Hari izindi mpamvu nyuma ya Bunyoni, hari izindi mpamvu zagiye hanze. Ariko mbere yuko tunyarukira mwaya makuru yo muri Kongo nayo mu Burundi, umunyarwanda yaravuze ngo igiye guhisha igomba kubanza guhera ku rugo. Reka tubanze gato tunyarukire cyangwa se duhere ku makuru avugwa mu Rwanda. By'umwihariko turagaruka ho gatoya cyangwa mu ncamake ku byatangajwe na Perezida Paul Kagame, avuga kuri Perezida Tshisekedi, ndetse Perezida Kagame akaba yagaragaje ko yabanje kumuburira, amwereka ko nadahagarika bimwe mu bikorwa Perezida Paul Kagame yatangaje ngiye no kukugezaho, ibintu bishobora kuzagenda nabi cyane. Mbere yuko tugera rero ku ibi bya FDLR na M23 uko bihagaze muri iyi minsi cyangwa kuri uyu munsi nka update, reka tubanze tujye kwiri jambo rya Perezida Paul Kagame avuga ko yabanje kuburira Perezida Tshisekedi, amwereka ko nadahagarika bimwe mu bikorwa ku Rwanda ibintu bishobora kuzagenda nabi. Burya tujya tubona abakuru b'ibihugu bahurira mu nama zitandukanye zibahuza bitewe na politike y'akarere iriho, cyangwa se politike y'ibihugu, y'umubano w'ibihugu hati yabyo.
cyangwa se ubufatanye, tukabona abaperezida bahura baganira ndetse bagahavugira n'ama-speech bakagira n'ama-statement bashyira hanze. Ariko Perezida Paul Kagame ijambo yatangaze yavuze ryagaragaje ko burya hari igihe banaganira bagahurira ahandi, cyangwa se hari ibyo baganira burya kenshi biba bitaragiye mu itangazamakuru. Ibi rero nibyo perezida yahishuye nyuma y'imyaka 2 iki kiganiro Perezida Paul Kagame akigiranye na Perezida Tshisekedi ndetse anamuha warning. Iyi nkuru rero iteye ite? Perezida Paul Kagame yatangaje ko yahuriye i Nairobi muri Kenya na Felix Tshisekedi uyobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, amwihanangiriza ku bisasu byarashwe mu karere ka Musanze muri Werurwe 2022. Ibi Perezida Kagame yabitangaje mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru witwa Smart ukorera ikinyamakuru NTV cyo muri Kenya. Uyu muburo yawuhaye Tshisekedi mu mwaka wa 2022 ubwo bahuriraga mu nama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afurika. Reka noneho musubiriremo uko Perezida Paul Kagame amagambo yavuze yabwiye Tshisekedi icyo gihe amuha uwo muburo. Yagize ati: ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zarashe ku butaka bwacu zikoresheje imbunda ziremereye inshuro 3 mu mwaka wa 2022. Byabaye rimwe tugirira inama i Nairobi kandi na Perezida wa Kongo yari ahari. Naramubwiye ngo ibi birahagije. Yatanze ibisobanuro. Ndamubwira nti inshuro imwe irimo ibisobanuro bibahagije, nta kibazo. Naramubwiye ko nibiba ubwa kabiri bikaba n'ubwa gatatu bikakomeza bizaba ari ibindi. Ariko Perezida Paul Kagame yanahishuye ko Tshisekedi ashobora kuba atumva cyangwa se atarigeze yumva iyo mburo yabanje kumuha mwereka ko nakomeza ibyo bikorwa byo gushotora u Rwanda ibintu bizaba bibi. Perezida Paul Kagame rero avuga ko nyuma yo kubwira Perezida Tshisekedi anamuha imburo anamuha gasopu, ahubwo yatangajwe no kubona ibyo bikorwa byongeye ku butaka bw'u Rwanda. Perezida Kagame akaba bivuze muri aya magambo: ntekereza ko atabyitayeho kubera ko nyuma yo kuva mu nama byongeye ubwa kabiri n'ubwa gatatu ibisasu by'imbunda ziremereye, ibisasu bya BM byaguye ku butaka bwacu byica abaturage mu majyaruguru. Ubwo hano ni mu Perezida Kagame akaba yanasobanuye ko ubutumwa yahaye Tshisekedi bwumvikanaga bityo ko icyo yagombaga gukora nyuma yaho ibi bisasu birashwe mu majyaruguru y'u Rwanda ku nshuro ya gatatu, yagombaga gufata ingamba zo kurinda umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Aha rero kumva ko Perezida Paul Kagame yabanje kuganira na Perezida Tshisekedi icyo gihe ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zarashe mu Rwanda. M23 ikaba aribwo yari gitangira ibitero, ariko iturutse Uganda u Rwanda rugashinjwa gufasha ko uyu mutwe wa M23 ariko rukabihakana ndetse rukagaragaza ko ntaho ruhuriye nawo, ariko Kongo yigakomeza kurushinja ko rufasha M23, ahubwo benshi bakibaza impamvu Kongo igenda gake mu gushinja u Rwanda ariko ikagenda gake mu gushinja Uganda, kandi ariho ba General Sultan Makenga n'abandi barwanyi benshi baturuka. Ibi nabyo bikazamo question mark. Turakinza ko inkuru ya Perezida Paul Kagame, ariko hari n'icyo yavuze ku muryango wa yase by'umwihariko asa nk'unenga cyane kuba wararebereye ingabo zawo zari mu butumwa bwa yase muri Kongo zirukanwa nk'uko wakwirukana itungo. Ubwo mbivuze mu kinyabupfura. Kagame yagaragaje ko ubundi umuryango wa yase hari ikintu wagombaga gukora ndetse utari gupfa kwemera ko izi ngabo z'uyu muryango zipfa kwirukanwa uko ziboneye. Reka wenda mvuge mu magambo make nk'uko yabitangaje Perezida Paul Kagame. Ingabo za yase zarirukanwe, kugeza ubu ndacyategereje ndibaza yase niki mu by'ukuri. yase ntikibaho kuva iki kibazo cyavuka, kubera ko ntabwo twigeze tubwirwa icyabaye kuva zirukanwa, ntawe wadusobanuriye. Perezida Kagame kandi yibukije ko ubwo leta ya Kongo yirukanaga izi ngabo za yase yari mu biganiro n'abayobozi muri SADC kugira ngo bohereze ingabo zo kurwanya M23 muri Kivu y'Amajyaruguru, kugeza ubwo Afurika y'Epfo, Tanzania na Malawi byemeye izohereza mu Kuboza 2023. Aha Perezida Kagame akaba yagaragaje ko ubwo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasabaga SADC gusimbura yase muri Kivu y'Amajyaruguru ngo kwari nko kurema amakimbirane hagati y'imiryango yombi, kandi yakabaye yifatanya mu gukemura amakimbirane yo muri iki gihugu. Hano Perezida akagaragaza ko
kuba Kongo yarahamagaje izi ngabo za SADC ikirukana iza EAC ari uburyo bwo gukereya amakimbirane hagati y'imiryango yombi, kandi koko muri iyi minsi hari umwuka wagiye uzamuka bigaragara ko EAC itumva neza imyumvire ya SADC ku kibazo cya M23. Reka noneho dite tunyarukira ku mutwe wa FDLR. Ubu ngubu ahangaha nabahaye urugero rw'ipusi n'imbeba. Imbeba ninde rero, ipusi ni iyihe? M23 iri gukora izihe operation cyangwa se igamije iki kuyu mutwe wa FDLR? FDLR yo iri kubyitwaramo ite? Amakuru aturuka muri teritwari za Rutshuru na Masisi, hano ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, ariko nanasomye ku kindi kinyamakuru cy'abarundi kizwi nka SOS Media, ugiyeho iyi nkuru wayibona, ariko hakaba n'andi makuru aturuka mu mboni zacu zo muri teritwari ya Rutshuru na Masisi. Aya makuru aravuga ko ubu ngubu icyo bari cyose mu birindiro bya FDLR. Mu gihe hakomeje imirwano hagati y'ingabo za Kongo na M23, biravugwa ko by'umwihariko M23 ubu irimo kongera ibitero byibasira inyeshyamba z'abarwanyi ba FDLR muri teritwari za Rutshuru na Masisi. Kuri ubu FDLR ikaba iri gutaka ivuga ko ari impunzi gusa z'abanyarwanda, atari umutwe witwaje. Ikiriho n'icyo rero ubu ngubu muri iyi minsi nk'uko mubizi, icyo nakubwira cyo amakuru wenda utabashije kumenya neza, nuko ubu ngubu uzi ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari ihuriro ry'ingabo nyinshi ziri kurwanya M23. Hari ingabo za SADC, hari ingabo z'abarundi, hari FDLR, hari wazalendo n'abacanshuro b'abazungu. Ariko ubu M23 abantu yibasiye cyane cyangwa se iri gukubitira agatoki ku kandi ishaka guha isomo rikomeye cyane, ndetse mu gihe by'ibitero ibibasira cyane cyangwa se mu gihe by'ibitero kwaba ngaba igenda yariye karungu mu rwego rwo kubaha isomo. Aba nabahe? Harimo FDLR, hakaba n'ingabo z'u Burundi. Ubu ngubu muri target za M23 harimo guha isomo rikomeye uyu mutwe wa FDLR n'izi ngabo z'u Burundi. Twibutse ko uyu mutwe wa FDLR rugikubita ari wo wagaragaje ko uri imbere mu gufasha igisirikare cya Kongo kurwanya uyu mutwe wa M23, ndetse no muri statement zitandukanye zagiye zishyirwa hanze n'abayobozi b'uyu mutwe harimo Lieutenant General Byiringiro bivugwa ko yanarashwe mu iyi minsi, bagaragazaga ko bashyigikiye Kongo mu kurwanya M23, ndetse bakagaragaza ko ngo M23 atari abanyekongo. Ibi rero bikaba bikubiye bikaba bitera umujinya cyane M23 kuvuga ngo aba banyarwanda bakoze genocide bakaza kuduhungabanyiriza umutekano, kandi bari muri bamwe batumye duhunga, kugeza ubu bagiye no muri coalition yo kuturwanya. Kandi ni ikibazo kuri twebwe, nta nubwo bemera ko turi abakongomani, mu gihe ngira ngo mu minsi yashize mwabonye bamwe mu banyekongo bashinja FDLR kuba ngo ariyo yigaruriye cyangwa se ubu ngubu igenzura ibyari imirima, ibyari imitungo y'aba banyekongo bavuga ikinyarwanda bahunze. M23 rero ikanashinja uyu mutwe wa FDLR kuba ukwirakwiza cyangwa ari wowe wanakwirakwije ingengabitekerezo ya genocide ubu ngubu iri kwibasira abanyekongo bavuga ikinyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi. Ibi rero ni zimwe mu mpamvu ziri gutuma M23 ikomeza kwibasira uyu mutwe wa FDLR. Tusubiye inyuma gato, M23 tugiye kureba ibirindiro bya FDLR ubundi byahoze ahitwa muri Tongo. Muri Tongo za Tongo aho ngaho za Binza, ngira ngo ntago ndi kuhakurura neza, ariko ndaza kwifashisha ikarita ndebe ibi bice. Hari ahitwa za Kazaro, hano ni muri teritwari ya Rutshuru. Aha niho hahoze ibirindiro bikomeye bya FDLR, harimo presidence na etat major yayo. Presidence yayoborwa na Lieutenant General Byiringiro Victoire, etat major ikayoborwa na General Major Ntahunguka Pacifique alias Omega. Hari n'ibindi birindiro by'umutwe udasanzwe wa FDLR witwa CRAP. Uyu ukaba warayobowe na Lieutenant Colonel Ruhinda, Ruvugayo Imikore alias Ruhinda, Ruvugayo Imikore Protégene alias Ruhinda, ariko uyu nawe aheruka kwicwa, bikavuga ko ashobora kuba yarishwe n'ama escort ye cyangwa yaragambaniwe na bamwe mu barwanyi ba FDLR, ariko abandi bakavuga ngo yararashwe. Aha bikavuga ko ashobora kuba yararashwe na M23, kuko ngira ngo na M23 yigeze kubivugaho itanga itangazo inabika uyu Colonel Ruhinda. M23 rero igitangiza intambara mu ibyo bice yabanje gusenya ibirindiro bya FDLR, ndetse icyo gihe ikaba yarigiye gufata mpiri uwitwa Colonel Ruhinda uyobora CRAP. Ihera ku ibirindiro bya Ruhinda ikurikizaho ibirindiro etat major ya FDLR, ikurikizaho na etat major
nako presidence ya FDLR. Ibi rero byatumye FDLR ihunga igenda yimura ibirindiro yaba muri Masisi yaba no muri Rutshuru. Kuri ubu rero nyuma yaho M23 ifasha agace ka Nyanzale, igafata agace ka Kibirizi, igafata Rwindi, igafata Pinga, ibi bice niho FDLR isa nkaho yari yarabaye concentré muri Rutshuru. Ubu ngubu hari icyo bagikomeye mu birindiro bya FDLR cyangwa se mu barwanyi ba FDLR. Ibi bikaba biteye bite? Reka wenda dusome gato inkuru yashizwe hanze n'ikinyamakuru SOS Media Burundi nyuma ngo yo kuganira n'abatangabuhamya muri teritwari za Masisi na Rutshuru. Mu gihe hakomeje imirwano hagati y'ingabo za Kongo na M23 biravugwa ko by'umwihariko M23 irimo kongera ibitero byibasira inyeshyamba z'abarwanyi b'abanyarwanda bo mu mutwe wa FDLR muri teritwari za Rutshuru na Masisi. Kuri ubu FDLR ikaba iri gutaka ivuga ko ari impunzi gusa z'abanyarwanda atari umutwe witwaje intwaro. Ibi birimo kuvugwa mu gihe mu mirwano iherutse kuba M23 yigaruriye umujyi wa Nyanzale, Rwindi na Vicumbi. Abatangabuhamya nk'uko iki kinyamakuru SOS Media bivuga bagihaye aya makuru ngo byatwaye iminsi mike guhera mu ntangiriro za Werurwe kugira ngo M23 yigarurire utwo duce cyangwa se utwo turere. Kuri ubu abarwanyi ba M23 bari muri sheferi za Bwito na Bashari mu birometero birenga 70 mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'umujyi wa Goma, ni hafi ya teritwari za Walikale na Rubero. Bemeza ko kariya gace gasa nkaho ari intandaro nsha y'imirwano ikaze hagati y'ingabo za Kongo zishigikiwe n'abafatanyabikorwa bazo na M23 bashinja gushyigikirwa n'u Rwanda. Noneho hari ikintu kiriho ubu ngubu, FDLR iri mu ntambara na M23 ariko muri wa mukino umeze nk'uw'ipusi n'imbeba nk'uko nabikuba. Ngira ngo mbere nakubwiye uburyo M23 yabashe gusenya ibirindiro bya FDLR biri ahitwa muri Kazaroho, biri za Tongo, ahitwa mu Rutare, ndetse FDLR ikagenda yimura ibirindiro mu buryo butandukanye yaba muri Masisi na Rutshuru. Ubu ngubu noneho aho nyuma yo gufata za Rwindi, za Nyanzale, za Kibirizi, za Pinga, ubu ngubu FDLR iravuga kongera kwimura cyangwa se ifite ubwoba bwa M23 imaze gushira ibirindiro ikibarizo. Abatuye Masisi babwiye ikinyamakuru SOS Media Burundi ko FDLR ifite ubwoba bwa M23. Ubu ngubu noneho bitewe nuko M23 yamaje gushira ibirindiro ahitwa Kibarizo muri teritwari ya Masisi, n'urugendo rw'amasaha ane uvuye muri Miyanja. Impamvu rero urumva wenda ngusobanura impamvu FDLR ifite ubwoba. Aha Kibirizi M23 yashize ibirindiro cyangwa Kibarizo Kibarizo M23 yashize ibirindiro ni ibirometero 4 uvuye ahitwa Miyanja. Aha Miyanja niho FDLR ubu ngubu yashinze ibirindiro nyuma yo kugenda ibyimura. FDLR itinya kwibasirwa bibi cyane na M23. Mu by'ukuri iyi ni isura nyayo y'amakimbirane arimo kugaragara muri iyi minsi. Nyine M23 ikagenda irya runono cyangwa se yibasira cyane ibirindiro bya FDLR. Mu minsi yashize mwumvishe uwitwa Lieutenant General Byiringiro Victoire, perezida wa FDLR, bivugwa ko yarashwe agahungishwa. Bamwe ngo yarapfuye, ariko Kiwango mu muvugizi wayo ati aracyariho, ariko Kiwango akaba yaravuze ko yakomeretse, byumvikane ko yarashwe. Noneho ibi bigasobanura nyine uburyo M23 ikomeje kugenda runono abarwanyi ba FDLR. None iki kinyamakuru SOS Media Burundi gikomeza kivuga ko hari abarwanyi ba FDLR batari kure ya M23. Duhura nabo cyane, aba n'abaturage ngo bahaye ubutumwa iki kinyamakuru bavuga ko ngo duhura nabo cyane iyo tujya mu mirima cyangwa gushaka ibiti mu shyamba, bashaka gutera M23, ariko aba barabizi kandi barahiye ko bagomba guhangana nabo. Dufite ubwoba kandi tuvuye mu midugudu mu gihe ikibi gishobora kuba igihe icyo ari cyo cyose. Ibi bikaba byavuzwe n'abaturage ba Masisi bahisemo guhunga mbere. Noneho reka dufate urugero rw'abayobozi bakuru ba M23 ba FDLR bakomeje kwicwa na M23. Muri iki cyumweru 23 yakoze intambara muri Nyanzale. Abaturage baragaragaza ko imirwano yibasiye abarwanyi ba FDLR bakorera mu midugudu ya Marangara na Runzenze muri sheferi ya Bwito. M23 yahise yemeza ko yivuganye abarwanyi 8 ba FDLR barimo witwa Byiringiro ufite ipeti rya Lieutenant Colonel, ariko uyu nguyu aho si we bashobora kuba baritiranyije na Lieutenant General Byiringiro Victoire, kuko hano iki kinyamakuru SOS Media kiragaragaza ko uyu Byiringiro yarashwe kandi mu minsi, ariko kikamuha ipeti rya Lieutenant Colonel, ariko mu minsi yashize byavuzwe ko wari warashwe ari Lieutenant General Byiringiro Victoire. Aya makuru nayo turaza kuyacukumbura, tuzabaha ukuri mu minsi iri imbere. Umuvugizi wa FDLR yahise agira icyo avuga vuba. Kiwangoma yerekana ko Colonel Byiringiro
kandi ko kiri tangazo ni naryo Byiringiro yashize hanze, yerekana ko Colonel Byiringiro ari muzima. Yongera hati turi impunzi z'abanyarwanda gusa ntabwo turwana na M23. Amakuru aturuka muri ako gace ariko avuga ko abantu 18 bishwe mu mirwano yabereye Nyanzare, kandi ko 8 muri bo bishwe bari bitwaje imbunda. Icyakora ntibagaragaza umutwe witwaje intwaro aba bagabo bari barimo. Urumva rero aka-FDLR n'uyu mutwe wa M23. Reka noneho duhita tunyarukira kwizi ngabo za SADC, impamvu tugiye kuzijyaho. Ubundi nababwiye ko ingabo za SADC zaje zize kurwanya M23, ariko ubu biravugwa ko ibyo kuvuga ngo zirabanza kujya ku mirongo y'urugamba nyuma yo kubitestinga zikabona ko bikomeye, ubu ngubu zahisemo kuvuga ngo twihatire mbere na mbere kubanza guha imyitozo ikomeye igisirikare cya FARDC. Ikigamijwe ngo ni ukurandura burundu M23, ariko nanone ikindi nuko SADC ngo yasanze FARDC itari ku rwego rwiza. Ngira ngo mu minsi yashize SADC yaravugaga ngo ntago turakomeza kujya ku mirongo y'urugamba mu gihe turi kubona abo twaje gufatanya nabo cyangwa kurwanirira gufasha bari kwiruka mbere yacu. Ikindi nanone kibazo kirimo hazamo kudahuza mu mirwanire. Ibi byose rero bigaba byara ingabo za SADC ngo zarasanze kwihutira kujya ku mirongo y'urugamba batarakemura bino bibazo birimo kubanza gushiriza ingabo za FARDC ku rwego rwiza, no kubanza guhuza strategy z'imirwanire, kuko izi ngabo za SADC n'iza Kongo strategy z'imirwanire ihabanye cyane, noneho bigatuma M23 ikomeza kubatsinda nk'uko twabibonye kuva zahagera. M23 ntirarandurwa, ahubwo yagiye ifata ibindi bice bitandukanye yaba muri territoire ya Masisi na Rutshuru. Izi ngabo kandi mu gihe zari zije zivuga ko zije kurandura uyu mutwe. Ibi rero ni bimwe mu bibazo zahuye nabyo, ubu rero zikaba zatangiye gutoza bikomeye ingabo za Kongo. Ibi kandi bikubiye mu butumwa bwatanzwe n'umunyamabanga mukuru wa SADC wavuze ko ingabo za SADC ziri gufasha igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC imyitozo igamije guhasha umutwe wa M23 umaze igihe ubazengereza, bityo bakaba biteguye kurandura burundu. Ubwo butumwa buvuga kandi bugira buti nka bimwe mu bikubiye mu butumwa bwa SAMIDRC bari guha imyitozo ingabo za FARDC mu bikorwa bitandukanye. Iyi myitozo ikaba igamije kuzamura igisirikare cya FARDC mu mirwanire ndetse n'imikoranire ya SADC. Ariko nanone tutibagiwe hari ikintu nababwiye kare cy'uko tumvikana mu bigendanye n'imirwanire. SADC ishinja FARDC kwiruka mbere, nanone no kudahuza za strategy, ariko ku rundi ruhande ingabo za Kongo zigashinja ingabo za SADC kubatererana ku rugamba, bigatuma M23 ikomeza kwigarurira indi miji nka Nyanzare, Rwindi n'ahandi. Urumva ko baritana ba mwana. FARDC igashinja SADC kuba ibatererana ku rugamba, kuko FARDC yari ko SADC igomba kujya imbere ikabafasha guhasha M23, ariko baje gusanga atari ko bimeze, ahubwo FARDC ikavuga ati mwe muradutererana. Ibi kandi ngo biri no mu byatumye bamwe mu basirikare ba SADC mu minsi ishize nk'uko byavuzwe n'ibitangazamakuru bitandukanye bavaga muri Kivu y'Amajyepfo bigira muri Kivu y'Amajyaruguru, bava muri Kivu y'Amajyepfo nako bava muri Kivu bajya muri Kivu y'Amajyepfo, ubwo bavaga mu mujyi wa Goma berekeza mu mujyi wa Bukavu. Aya makimbirane nayo akaba bifitemo impamvu. Hagati aho nanone andi makuru, ikindi kibazo kigatera mu baturage bavuga ngo uku gukomeza kwigarurira kwa M23 bice hari ukutumvikana hagati y'ingabo za SADC na FARDC ndetse n'ibindi bibazo biri muri Wazalendo na FARDC, bigatuma batarwana. M23 igafata ibi bice isa nk'iyigendera, byateye ubwoba bwinshi bamwe mu baturage bo muri iki gihugu bashigikiye ubutegetsi bwa Kinshasa. Hagati aho ubwoba ni bwinshi ku baturage baturiye intara Kivu y'Amajyaruguru nyuma y'uko bashinja igisirikare cya Kongo guhungira mu mijyi imwe n'imwe mu gihe M23 yo iba igeze hafi aha. Ibi bikaba byatangajwe n'ikinyamakuru Bwiza gikorera hano mu Rwanda, ariko n'ikindi kinyamakuru cya SOS Media Burundi. Iki ni ikinyamakuru cy'abarundi gikora inkuru zicukumbuye mu bihugu by'akarere k'ibiyaga bigari. Ku munsi w'ejo nabagejejeho kese ya Bunyoni. Bibi byagaragaye uburyo telefone yafashwe igasangwamo amabanga akomeye, harimo abajenerali bamwe bivugwa ko bakoranaga na Bunyoni, ndetse harimo n'uwapfuye witwa Bizimana Godefroid bivugwa ko yarozwe kubera icyo kibazo. Aya makuru akaba yaratutse mu telefone ya Bunyoni. Kugeza ubu amakuru aturuka mu gihugu cy'u Burundi yanemejwe n'ibi binyamakuru bikorera mu gihugu cy'u Burundi, harimo ibinyamakuru by'abarundi, harimo ikinyamakuru RPA, ikinyamakuru SOS Burundi gikunda kwandika izi nkuru zo muri politike n'umutekano mu Burundi. Biravugwa ko ikibazo cyo kutumvikana hagati y'abajenerali mu ishyaka CNDD-FDLR riri mu butegetsi mu Burundi gikomeje gufata indi ntera. Ibi ngo bikagaragazwa n'uburyo Perezida Evariste Ndayishimiye akomeje guhindagura bamwe mu bantu cyangwa se mu basirikare bakuru, ndetse hakaba hari amakuru avuga ko
hari ibice bibiri nyine, bamwe mu bajenerali batumva uruhande rundi rw'abandi bajenerali bari kumwe na Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko Perezida Evariste Ndayishimiye we akaba ashigikiwe n'ikundi y'abajenerali iyobowe na umugaba mukuru ari we Prime Niyonga. Mu minsi mike yashize Perezida Evariste Ndayishimiye yirukanye bamwe mu bajenerali bakekwa kuba ku ruhande rwa Bunyoni, ariko hari n'izindi mpamvu turaza kubereka barimo gupfa. Ashiraho bamwe mu bandi bayobozi basha aribo bakurikira, nkuko tubikesha ikinyamakuru Rwanda Tribune, cyo kikavuga ko aba bayobozi bashizwe mu myanya ya gisirikare bashizwemo na Perezida Evariste Ndayishimiye ari umuyobozi wahoze ku rugamba mu bushikiranganje bwo kwivuna abanzi n'abahoze ku rugamba. Uyu ni General de Brigade Dominique Nyamugaruka, akaba afite nimero matricule y'igisirikare SSO 189. Harimo kandi uwo bita inkuru ndabona isa nkiri mu Kirundi ikavuga ko undi n'umugenzuzi mukuru ujejwe inyigisho imyimenyerezo no gutanga umurongo ngenderwaho n'ibikorwa mu bushikiranganje bwo kwivuna abanzi n'abahoze ku rugamba. Bushikiranganje bwo kwivuna abanzi ubwo ni Ministeri y'Ingabo. Uyu nguyu nawe akaba yahawe izi nshingano zo zikaba zahawe uyu ngo akaba ari Colonel Oscar Nzohabonimana, akaba afise matricule SS 0273. Hari kandi komanda wa Première Division ya Infanterie Generale de Brigade Erindizigiye ufite nimero matricule SS 0239. Ngira ngo abangaba ni bamwe mu bo bavuze, ariko hari n'abandi benshi. Gusa hano tugiye kugaruka noneho ku bindi bintu biri kuvugwa bari gupfa, ibintu bikomeje gutuma abajenerali mu ngabo ziri ku butegetsi buyobowe na CNDD-FDD mu gihugu cy'u Burundi barapfa. Iki byatumye ibice bikomeza hazamo ibice bibiri. Ikinyamakuru SOS Media n'ikinyamakuru Rwanda Tribune gikorera mu Rwanda, SOS Media yo ni y'abarundi, bivuga ko bimwe mu bintu byatumye umwuka mubi uzamuka mu ngabo z'u Burundi mu bajenerali bigatuma batangira no gucikamo ibice bibiri. Ubwo hari kese ya Bunyoni yo kurwanira ubutegetsi nuko Burundi bugomba kuyoborwa. Iyo kese yo ngira ngo maze iminsi nyibabwira, ariko hari n'ibi ngibi bikurikira ngiye kubabwira nkuko bino binyamakuru byabitangaje. Harimo kohereza abasirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurwanya M23, ariko ikibazo si ukubohereza gusa, ahubwo ngo nuko bari kubohereza bagapfira yo ku bwinshi. Noneho bamwe mu bajenerali bakabona ko abasirikare b'u Burundi bari gupfira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari benshi, byagakwiye kuba bihagarara, cyane cyane ko n'abapfa imiryango yabo ngo idahabwa impozamarira. Ahubwo ngo ugasanga bamwe mu bandi bajenerali barimo Prime Niyongabo, ubwo ni ikundi ishigikiye Perezida Evariste Ndayishimiye, aribo babona inyungu nyinshi nk'ibi bintu, ngo kuko ubusanzwe izi ngabo z'u Burundi zandikiwe amadolari 4,000, ariko ngo zibona amafaranga ari munsi y'amadolari 1,000. Ayandi rero yose ngakajya mu mifuko y'abo bajenerali barimo ba Prime Niyongabo n'indi kundi y'abajenerali ishigikiye Evariste Ndayishimiye. Noneho indi kundi y'abandi bajenerali by'umwihariko abangaba twavuga ko bari ku ruhande rwa Bunyoni, bo ntibagira icyo babona. Iyo ni kese ya mbere. Hari kandi kunyereza amafaranga y'abasirikare bajya mu butumwa bw'amahoro. Hari abasirikare b'abarundi bajya muri Somalia, hari abari muri Central Africa, hari n'ahandi hatandukanye. Aya mafaranga ntago yose abasirikare b'abarundi bajya mu butumwa bayafata. Amwe ajya muri kese, undi yagakwiye kuba amwe ajya muri kese ya leta, ariko ngo nta nubwo ajya muri kese ya leta, ngo kuko n'ubundi aya mafaranga ajya muri baba generali bashigikiye Perezida Evariste Ndayishimiye, ubwo urumva niwe mukuru wabo. Noneho igice kimwe kindi cy'abajenerali ntikiyaboneho. Ibi byose rero ngo bigatuma ari bimwe mu byatumye bigonganisha bano bajenerali bo mu ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi mu gihugu cy'u Burundi. Ikinyamakuru SOS Media mu Kirundi cyo cyanditse kigira kiti mwomenye ivyo vyose naho biba atari ukubera gukunda igihugu cy'u Burundi canke abarundi, ahubwo hanini aba ari ku nyungu zabo bwite, kuko baba bibereye mu vyo gusahura itunga ry'igihugu n'abanyagihugu gusa. Naha rero cyangwa se ni gutya turangije aya makuru. Mwakurikiranaga ku Izuba News TV, ikinyamakuru kizajya kikugezaho update z'imirwano iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo na diplomasi na politike ifite
ifite aho ihuriye n'iyi mirwano, ariko nanone tutibagiwe n'andi makuru arimo diplomasi politike y'akarere k'ibiyaga bigari u Rwanda uherereyemo, tukajya duhera no mu Rwanda, i Burundi, Kenya, Tanzania, Uganda n'ahandi. Njyewe yabagezagaho ndi Claude Hategekimana. Caho dusubire mu makuru yacu y'ubutaha, ariko mbasaba nyaboneka gukora like, share na subscribe mu rwego rwo kuduha courage kugira ngo dukomeze kubacukumburira amakuru, kandi kugira ngo ajye abagereraho n'igihe. Musigarana amahoro y'Uwiteka, naho ku munsi w'ejo wa gatandatu.